ke yeti yeshe nu edi ake wondalishi ake shi natuju ni ikeba pian e manage de la ma ye afi ni wo yi wo ke fe ni ikoye awolo ogun ke hanle benele won bi ni afina ape ni eyebu ke bi na ba nywani na alo tedinku akafu Nigeria te afia ya ni ebani na ni wasa gbo bi ni shelemu efe inu ni woni ibale fi janu manya okawo kanto ami shimene oba wi ku ni ma bi fi anu ake oke background yo jugban ni nyonyon swane fe oklentashi nyesa gbo eba no le ba fi mo fe mo twi egbo shimene no le esolonkun wo do mo hin meji efe na won he ni kenijin enyo je able kenu ne ka ba ne pe wo shi no ni wo le jin akele magdan eke enande mashi akegbe fe gbe ni abatun ni gandanwe ba wo ehin no ni anda egboje iba fi kawo kura be won kwe magdan stadium ne ni iba fi ni edigbe efe lo jugban kafrache ke obi enyan bi ehefo okeo iwo iradun ejuro fe lo gbehe ewo ni de lo panako ni ebahinshinete na chole secretary say ewewe moko ni magba jo efiwe ke there is no one that is more hated than he who pursues the truth. Iwo abanyele abayue he boni isa shi won wole he wale aka edun shike kan aka gan kan lo ni eye hin ko ni wopan afen wo gbla iba fi wo hin won bawla ko se brajuro won hanle bi ayiwala ho ayiwala e obon ni ebo obon choko aka twale teko aka twale akwa pe enobe mi bu fe bu ne dio ke pa fe plan ne gbla ke no fe no na na ebua bona fe ni ke yi ne sagana no hie wo e de nche anyi ese ni eyi obon ni itako dron abagbe edudo ni bi ayiwola ho ayiwola twa manyaba okangbe ai twa omanyaba okangbe ai twa omanyaba okangbe ai afi adibali nya na nuchumoni ni utochi alo nya yi nuchumoni ne wase fia ke onyaminu ke woche Dr. Daniel Macaulay o fe wo ya ke kadangbe fo mo bi ni ye kadangbe su o fe wo ya ke shi kadangbe afanga no mo shi alo chi dino ya kadangbe nuchumoni ni afine wo ye pojato woto ngo chole magdan kadangbe mo initiative o ya kadangbe kupara no fe ni wo fe ka ke wo ye ke bwa mo nsane wo ko bwa me wo ye ko bwa